Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakher dog ying jongpi Kasur upaj ba kabri uhenyo trep hagakhat lai trik upanai naitung arajar arpuwei kala dawa ya ka sarkar jilla bakadai ban khot penlong no da ka dorbar ka bakerpang ne ka special session khnang ban yo thau no da ka boundary committee kat baka jingthmu ban yapen bet ya upur usam hapdeng ka jilla Meghalaya bat ka jilla Assam kadang ya shakman habakren chikilat pathai khubor uchaman jong ka seng uba rusting well thaba uliatho baka sur upaj ba kabri uhenyo trep kala ajing mudru ya ka sarkar jilla ban mang pisa shiklor tingka sha kishnong ki badon sha khaput ne ka benta ban thungno ya ki mauput ki ban long ki paya ki ba penskem ya ka jinglong trai jong ka jilla yala uput usam bat yala ka khandau ka syam Kalian jongi kam ka surpai ba jing bri trap iwan man kenu chip star kasih ka bede bat ka bodar isu te hap reng jo kejikran kabalane kumba formula de te usim yaki suggestion gi bonsara sa kabinet kumbang jimot bonsara spok assembly kita ke digi jimot gi kaban kong kapang ibu khmat kalong balak kuno katei ka jimpen tip jok sarkar nadu snam hajar khat ar khat lai bagi don kumba kharaf di kisnong ki ba don ji kajia tanya kalian ji kumsur ba ibu ke jingerpat superstar bedalong kepala ke di bedalong black and white banra banbu ikne ke website jangka government Meghalaya ki ai kita ki khat di kisno nomor kumba kalok menta ngingitip batang hablok wan kidan kumalai puit di kisno ki bahak pokok kalabang nong pelot delo sosial kini ki live puit di kisno ki kan topik light likira kara ki bankong kedai kalabang kabar dengan nong pelot kabalai dengan nong jong Hapok kini lai puit lik senong kidan kembasi pohojan terus pak khatra kinong song senong. Hapok kamta longi kuat bunyi ai sisai. Tengi labu ki jigar pak star bos baban ai ki sisai ini kenang ba angin isai pa. Kabanta ka baar ka ba ngi kran bagi ai jimur ro song ship star ta kalong udai ban perlong ta kan special session ban thau no ka Meghalaya Land and Boundary Committee. Kabakan thuk chairman nadu revenue minister Vice Chairman bagi kinong kam fair nya jimut to bakan top ikisi am ni district council nang tan kalian jeki hima mla banlen klam ge hima tasiki kot pata kedulir kan kham syam jing karir ngi ajimut bakan top ngebun tu kinong kam hajong hapo tu komiti dikata ka berta ke bangi pasat jimut sosip besar hak bedai ban kan komiti tikat mempakla ban penbaik ni pursam ubalasok redak bun sin mursin saya nilai juisim kabu politik nak kawai ke puas lepor. Tinggi bu kecil kepat sian kalau basuh sampai. Dan burung ngai bagi ubun menhakin si badap don wirong ba ong ba pi ke jinglong kasih ke jogi. Ki jumli non bam armoloy bang. Ki jumli non bam armoloy sa asam lo hoy senior hoy. Sondor ipik armoloy. Tengok ngasu ayu teng usang dalam kabala ngai hitam kum kawai ke nuksa. Pada kami baru kupa. Haba ki khon ki kwa kimyo ki kwa khao kimyo ki kwa dawai bak system kimyo pitrai kam bas kam bomban se kam thong yang sak de halor kata kada ni ong bedalong kepala sanction kerpang siklur tengka seki border area yang bagi DC makin implement nek ka sanction bak kata ka siklur kalong berlong kepala kalong ban bu yo mampu mosam lakwan tara rawat di GCB hang no bantung put usam kata kelong ke bangi pat hang juga por ni kerpa sakar bakat 4 dep ni put usam le no daga kam ki surok kumbakalong ukhao kumbakalong kimyo ai kumbakalong tapo museum kimyo ai kim tani ai te kata kelong gajing ajimut ke bangi pasat dan ringa snow pun warak ni gajing pen kan ma ya pi ki nong mi khmat ko ke made ke bisi ngabu ni tang ki lai ki kimat ki ba wei na ki crowd ubade wemle walang balakrat no bom kuah daru lay ba matin am majah hak snem khat khna spa ni fra ulong kum u revenue minister ulale lait ni ki kamba hak bedai kam khanda kaban kom upor mulai ya khanduli usai baik itu ngapot juga asam kata kalau jinglong kum revenue minister hak tu ko
Kaba ari ka syagi podon po penihan. Ari ka lain ubah maten e majau tu po. Ulai weng dale dia. Kum minister. Bat kaba lai notify. Ya ka mai khrialan andri beliau. Katu represent ak. Kitu kita lagi lagi bentang ki po maten e majau lale. Kaba pla ka ulong minister tang khat lai benai. Ulala ban le kin kikam. Tentang bu hang ni kum kecing kentu. Ya ki MLA ki mesti ki banga kwa ban in nang nei sakmat. Bangi snow consent na snow kian na takrim sa Emilio. Tang kawai kan kusang ay ki MLA bi mesti. Nga kwa pan iba pan bana MLA ba asi paulak ya ki hima khairem ban si imo po musang. Pan bana MDC ban ay sanlak hima khairem ban si imo po musang. Nga kwa ba kin ira kap. Pan bana MLA si paulak ay ki hima meliam hima no klau hima soyong hima jirang bat ki hima gran tu khu pursan kina morsi phola kom kadak bakin iba ki treka kata kalong kaji kwa chunga kum ka surjung pai ba ka bagi kwa baki MLA matakin pen ira de ka kam hakabai dai pursan kat pompat la pen baik ikdiki bar khoi ta kada kum kadak ka bangi pen i na ka surjung pai ba ha bangi layo banwan kejat syapok mujam ka bha lawang pulot nak liang supaya ba hadin bang ingim la asya abang iri jong hikmat bat bopli mudur ni pos elektrik ya jong asam ni kimi olai ndan ni kasurok ndan ndan kita kada kajing tiblam kam sa ingi kom kilo orang ba angi lera hitu ski ban pen ira ni hikmat habang ile jang to bom he tang tak ketil tingil ikut ban aisan ko hoja ban snai to pungum la siu di kimasi ki blang ban snai ko tin kami nanti benar semat kino yalam popera per tin peni kata kesor tak balik di kam nang di semat kan bempak hak jing dan lang jiba padang kum kabinet besar usia mo pa nang di semat island ni feedback nak yang speak sur pa kai ka bagi de benar lada kade kidu kidu bentaro nomor urutan ni kam sim ban pendap ni kan kata kalau ketong ke cuma nomor ngilong ba pin rakelan ai kata ka san posna mendam lawan pendek ni kum baga government pendiak la kwa ban pendek ni kan tak ada ngibu tu kwa exercise ji bu ni benta la kalau hikot islah la kalau ki benta kita ki cos kin ai kam penroy hakapor bagi ai kam penroy ba ni mo put mo sam lu akor betong ngilat ho hakatu ka sememerdom ke ji ba un pha rangkat produksi rangkat PSP ngai pat kira ji dan biang ni beri ji nomor kum ba kalong da ka buburom ni kami seram ke seluruh ki amade banieng hapok khmat jupu nakalan ke seluruh buon ki mata non es ki syanyon nek bal khampalan leini pok kami khalia tak ada ni bur ke jingir pat ha ka jing thaw ni ba pha rangkat SP jing bau dusi ban ai ki ada ba mata ka sni kiran bitik tariya ki interstate border ka bomot ka mi khalia bat ka asam te hani ngili shim ye ki south sandali ki bentah ka bani ko ngili discuss ya ka block 1 area ka ba aring li discuss ya ka block 2 kabelai ngisip dekat kita hanya karena para kabahap pok hima melim kabesong ngisip ketai kita hanya kabahap pok noma amor temur kabahap pok hapo soyong lingdo menchua bahap pok hima soyong ngisip ketai kendiat kabahap jung hima nong klau ila poisi kita hanya langpi bat kita kiwe ki area bat ki benda dia hani kaji keren kebelang positif ha ni e kaji long kaji kebelang serius bagi jung respon ke jung CM merengkat bagi kabinet kumba CM 8 pau bagi kan ia jing german kaba hangni ngi keren nak benda ka permanent solution kamang ila bodong ka permanent settlement bangin wengno ya gijing sirta sendon kenang bagi beliau bicungi ke besong hang tai ki benda kini yo ya jing syong suk syong sai la de hono no ko kumma ko lang mentalang mangilai ila ki jong ki khmat ka ilaka labang nong pelut kemudian nadu kisnam arcar hai kisnam arcar kadang don la jung doloi lengba kacing ai sanat juga Genty Hills Autonomous District Council hari susi benong bamenta kalau dono nilai keren yang kan ikementaru baladong kabala banda kalian jung sorkar kan nyai lengba kodo kelenti bat reinstate yang manora yang iya kan ika hima sa sisen pat iya kan ika hima ka balajano ka ba ngikot kata labang nong pelut kapa ar tulong ba yakti ka himano wa motumur bangi kat pa yak sukar ban walk out kat bala gloy ban reinstate yang bonora yang no ya usoda alane ya usidar jongti ka hima ka bahap hapo ka hima soyong
borok si kata mat ki bon ki benda nang the kala do bat kabalai kalong ba man pen bai pada ki benda jong galang pi ki benda jong ki wai pada ki benda jong ka jala ka jongi bat kendiat ka don ka benda ka bahap chate ke po chapo than arta chera ngilai keren ru de ba ngilalet ngilalap la jong ka khmat ki breu jongi hangte ki mio wa de corrosion ki mio wa ye kini ka scheme NREGA kemudian ka scheme shispas ni kim don ye ka jing sumar ki helgar ki PhD bat kum tah ta kim don ye school ka babyang kim don ke surok babyang apa kham su si su kolong pade hang ta kolong ba na daw bagi snong jungi hang to kolong rit pa ki don ke jing sim kabu ha ka election ka don ka political pressure na kaliang jong ki political party ban na kaliang jong ki we pade ki candidate ke basu si su hang kolong ba ki lek ban berngem ban bersip ban le da kan ko ban penting ban sme je ki tang ban pen ko kat ke ek mam ki kiman kap ar kolong dang sa ki we pade ki kan hon ki bisim kabu don ki ba akum ki kan hon sengleno dan kita akum kinhun sana pisah kita kat ke bangi ong mo bandawai ki ban show bandat ki bandawai ki cingthung ni bandawai au khau ke babat kum tat tat de kene ngai keren bak sarkar ke ban work out kat ba kene ka proses ban wara ya ke permanent solution bat ka asam kadang ya ai bakani ka hok long briu man briu kombal pun ko bor da ka an da ka kasion jonggri India kita ki briu jungi ke pasong hang tai ru kin yo no la ka jong ka hok ba kim dai ban sha pressure kim dai ban sha ibeng kim dai ban sha show kim dai ban sha dat kim dai ban sha penting pas me ai ba kuno ke cing klik nak liang besorka bat bakin yo ya cing song sok song sain bat ko da da keni ke cing keren ke bangi lai keren om dai de cing snam om dai de cing yo show ya dat hendai ai dang lati ke bas dai da ba pensiong norim kat kum ke de cing yo jungi ya la ka jong ka state ya la jong ka sorga chela leng ba ita ban ka cing trelang borok kam dan kono cicip kebu dalam artin yang ni kecik ngin lapat panora sa simpan dikene ke dikaba nagaleng jingi kum kesor paga ni kerpat ya kesorkar bat kum jungi kerpat yang borok persenong perhawi ki perlo pas nami jungi kenang ba ka jaj bende jungi sa simpat kandon hab deng jingi sok kam tam e kita ki perlu umat nadu kapor ngi yo yak stirun haduk menta begini yo no ila ke jong jingi sok